ngwanyana re go itse ka re he a re bothata ke Rangwane ka re yo a re chomi bia weave mo fatshe bia dumo mo fatshe style that weave and o bethe 3 blank bullets ka a re chomi e ke tlo botsang yona yang kimela le nna ka re okay chomi ka ho etsahalang. So guys, some details ke di change tsene to protect identity and to ena le gore motho a se ba se krapila story se. So ngwanyana ka a re ho itse another day, another diary. I'm married. Okay, Chomiaka. I'm married to this guy who's a serial cheater. Okay. I'm this guy. I'm number 5. Mara last bono yaka. Asingwana my husband. Yo. Ara chomi tla go tlhalosetsa re jajane re family re bana ba motho ka okay chom ara chomi ne ke ntse ke nna le this guy ya ntsha mahadi ha sena ntsha mahadi ra nna le bana ba bele go nna monate bana ba le 4 bana ba bele ba le 4 ha was so big so the man relationship ya tsamaya mara monna o nna cheater o nna etsa dio tse di sena se ka mo forgive and all those kind of stuff ari monna ka e ba feleletsa re no my younger brother is not working my younger brother is working ke nya go re motse ko magaeng kwa re motlise mo makgweng a nne a marketa a le the side ara o wa go itse Rangwane o tlile Rangwane a nna le rena 6 months yo yotlhe e le nna monna ka Rangwane le bana hence re le hona mo Rangwane all the time he monna ka anchitela etsa something ke complain la go Rangwane ke bolela le Rangwane mpha di advice le bilo bolela la buta high sometimes wa mo khalemela mara abuta ya utlwisisa ka okay sharp abuta ya stop ka okay sharp a go itse tell me why this one time banana ba ile etela ko kwa bona ko gae he ba ile etela ko kwa bona monna ka lena na bereka shift ke monno bereka di shift 7 days in 7 days out ka beke ena bereka 7 days in ya boshigo monna ka ha ile mmereko le nne ke chaisa ka tsena ka thinya haloto go gating he ke thinya haloto a wa Rangwana nthusa ntsentsha ka montlung ha sena ntsentsha ka montlung ka kopa Rangwane ka re Rangwane ko pelo tlo nrapa loto a Rangwana ha tla tlo nrapa loto ntsa nrapa loto ara wa itse ka bula serepe yana ka he ke bula aka apara phenti ka pere skete Rangwana bona mmaonyana ka a go itse ke bona Rangwane o bona mmaonyana a re no gopolo Rangwane sele a tswile le Mpopo ngwana ko hae a zanke a bona nthwele so kona e bonang hona yana a rawa Rangwane a re nwa kutlile Rangwane fela ka le leme le tsena le thuba molala le thuba mollomo wa popelo di tlhatlha ka re chomiking a ga o nna le nna ka hema Rangwane a hema what is a re taba ka le Rangwane ya tsamaya kgwedi until ke find out gore ke rileng ke imile so my last born ke ngwane wa Rangwane ka okay chom ya no go irala a re go itse as revenge e ke Sgaxa sa ka mo malapeng as you said go fele di family diary a re ya no ke tshwere bothata because taba ka le Rangwane e tho monna serious monna ka Rangwane o kreile mmereko and Rangwane a kreile mmereko ena le monna ka di shift sometimes di a fapana so he monna go kra tsene night shift Rangwane no teng re khono spenda na kwa rona together he monna ka tsene day shift na le Rangwane a retse sepe mara ya no dilo di tlhakatlhakana no because Rangwane wants to do what Rangwane wants to marry me a re yena ha o tlisisi taba ya ntwe abuta ha yang ketsang yona so o kopela ke tlhalane la abuta hae so that nna ke khono nna lena official ka a re tshajane moya kwa paseka so nna ke moretse ka re ngwanyana ka e o etsang it's a danger zone a re ke re chomi na le nna a kitse ho etsahalang mara pelo e nyaka Rangwane ha e sele nyakao ene o ha itse hore ngwana wa rena wa bofelo last born ha se ngwana hae ke motolo yo yo hey banyaneng